Yes, reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, kuri ubu turi mu masaha ya nimugoroba, turi ku mugoroba wo ku itariki esheshatu z'ukwa mbere, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugiye kuba tugenda tubapudetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ibintu byakubiye rero, urugamba rwamaze kuba rugenda rufata indi ntera. Icyitwa ikibuga cy'imirwano nyamuneka gikomeje kugenda gicyurikirwa kuri FARDC mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza wenda kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa, tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba by'umwihariko twinjiramo, gusa muraza kunyemerera ayo makuru nanayinjiremo nsuhuza bamwe mu badukurikira, gusa none mbabwira ko urugamba by'umwihariko rwongeye gukara muri teritwari ya Walikale, ariko kandi no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, tubaye ikaze tubikuye ku mutima, kuko hari n'abadukurikira cyane by'umwihariko bibereye mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, turaza kugaruka kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutekano ukomeje kuzamba, by'umwihariko igisoda cya M23 kiracyakomeje kurebera hamwe uburyo ki umutekano w'abaturage mu bice byo muri teritwari ya Fizi na Uvira wakongera kugaruka, nyuma y'uko rwose mu bice bigiye bitandukanye ibitero by'abazalendo byo byamaze kuba bifata indi ntera, cyangwa se ibitero n'ubundi bya koalisiyo ya FARDC. Ni zimwe mu nkuru zikomeye turaza kuba dukomotsaho tuva imuzi n'umuzingo, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu, gusa muraza kunyemerera tugaruke mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Lubero, ndetse tuzi no kugaruka ubwo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tuzi no kugaruka mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Ni ukuvuga ngo muri teritwari ya Lubero ahitwa Matembe, turaza kuba tubabwira ripoti ya risasi na magelohi hakomeje kugenda haturuka ibintu byakaze, situwasiyo ni hatari, ikibuga cy'imirwano gikomeje gucurikirwa kuri wazalendo, turaza kubikomosaho. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya hano muri Masisi, tubabwira ahitwa za Gahira, ivumbi ryongeye gutumuka, icyitwa wazalendo bari kuzikinageza, kuba tuyikomosaho tuyiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugere tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Goma muraza kurebera hamwe amwe mu makuru aturuka Kinshasa, i Burundi, hose nyamuneka tubaye ikaze gatanu kuri gatanu. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande nta kugenza gake ku mutekano w'abasivili mu turere twose, bireba no gusuzuma umuryango w'iryo gahunda yo gusenya FDLR. Uruhare rwemewe rwa MONUSCO ntihabandwa cyane ku bice bibamo abasirikare, ngo ntihibandwe cyane ku bice bibamo abasirikare ba FDLR, ariko ubu bukaba bugenzurwa na AFC M23. Ku bwa borometre, iyi nzira ifite inshingano hashingiwe ku nshingano nshyashya za MONUSCO ziyemerera gusenya imitwe yitwaje intwaro itari kohereza brigade yayo ishinzwe gutabara aho rukomeye, ishobora gukora yonyine cyangwa inafatanya n'ingabo za FARDC. Iyi raporo rero inibutsa kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukora ibikorwa bihuriweho na MONUSCO byo gusenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu FDLR, bityo ku buryo bwafashwe gukuraho impamvu zitangwa n'impande zombi kandi zitandukanye. Ku bw'iriya raporo rero, brigade y'ingabo za MONUSCO yifashishijwe mu gusenya FDLR, byanatumye kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibura uko yitwaza kuba hari uduce itagenzura ngo bigire urwitwazo rw'ubukererwe no gusinya FDLR. Mu gihe rero u Rwanda narwo rutakwirakwiza gukomeza ingamba zarwo mu bwirinzi kugira ngo FDLR itamena igikuta, ibi nabyo byaba ikibazo gikomeye. Raporo rero kandi isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga ibimenyetso bisobanutse kandi by'ingenzi
byemezwa ko nta murwanyi wa FDLR winjijwe mu ngabo za FARDC mu rwego rwo guhosha ibirego bikomeje gukorerwaho no kongera icyizere hagati y'impande zombi. Ngayo nguko rero ibyo ni ibikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa kuko amakuru ni menshi yo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Sinibutinde rero nyemera dukomeze n'andi makuru kuko ni byinshi cyane turi gende tugarukaho ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi ndetse ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Nyemera tugaruke kuri ino nkuru nanone irimo iravugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru amaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya ahamagarira abaturage ba Kongo gushyira ku ruhande ibyo batandukaniyeho muri politike no kwerekana ko bakunda igihugu cyabo mu gihe cy'ibyo yita ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'uburenganzira bwa AFC M23. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru hakaba umuvugizi wa guverinoma yakiriwe mu kiganiro tubwire ukuri cyobowe na Elise Odia, agaragaza ko ubwo ubutegetsi bufite intege nyinshi bwikuye mu guhanganirwa mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari yatangira. Yatangaje ko abanyekongo benshi bemeza ko intambara ikomeje ariyo kurwanya ubutegetsi buriho, mu gihe ukuri kwerekana ko abanyekongo ubwabo ari bo bafite ibyo bari gupfa. Yatangaje ati intambara ntabwo ari intambara yo kurwanya ubutegetsi, ni intambara ya Kongo, umutungo ukoreshwa abasirikare bagapfira mu rugamba rw'abanyekongo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yashimangiye buri wese ko agomba kwerekana ko akunda igihugu cye Kongo kandi ko adatewe impungenge n'ibyo politike iri kugenda itangaza. Ati ni ngombwa kwibuka ko niyo waba udakunda perezida cyangwa guverinoma iriho, urwango wanga icyo wita ubutegetsi ntirugomba guhisha urukundo ukunda Kongo n'abaturage ba Kongo, kubera ko niba ukunda igihugu kuko ushobora kwihanganira cyangwa kwemera ibibera muri iki gihugu wakumirwa. Ibindi bikomeje kugenda bitangazwa. Ibyatangajwe rero na Minisitiri Muyaya birumvikana ko ari ugukangurira abantu gushyira ingufu mu guhangana n'abantu b'amaso ku birebana n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikarangira amakosa yose arayo igikorwa cy'ubutegetsi hirya no hino mu bindi bice by'umwihariko bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko rero naho situwasiyo ari hatari, ntabwo ibintu byoroshye. Twirukanse cyane rero nyamuneka nyemerera duhite tunakomoza ku nkuru ikomeye cyane ituruka muri ibice bya no muri teritwari ya Uvira rwose. Nyamuneka umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kanya gato gashize humvikanye amasasu, akaba ari amasasu rero by'umwihariko akaze cyane agamije akuza kuba yagira gutya akarasa mu cyico abasirikare ba M23 kuko byamaze kumenyekana ko batabakeneye habe namba mu bice by'umujyi wa Uvira muri rusange. Ntabwo babakeneye rero, ibi byateje impagarara nyinshi cyane ndetse zinateza ibibazo bikomeye cyane. Byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara hano mu mujyi by'umwihariko wa muri uno mujyi rwose
wa ntuza wa Buvira, ntavuga ko kugeza magingo aya situation ari hatari ahitwa rwose hano kuri Mera de la Ville, ibintu birakaze cyitwa cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba-updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba-updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga.